Poštovanje, dragi prijatelji, danas je 14. oktobar 2022. godine. Evo, ja sam došao do pčelinjaka da vidim kakva je situacija u pčelinjaku. Pravo da kažem, malo su me zabrinuli komentari u Facebook grupama koji se tiču pčelarenja i Facebook i YouTube kanal isto koji se bave pčelarenjem, gdje kolege pčelari kažu da su zabrinuti što se tiče hrane, jer očigledno da su se leta produžila i da jednostavno pčele troše više hrane nego što je uobičajeno u ovom nekom periodu. Ljudi se plaše da jednostavno da će pčela ostati bez hrane tamo negdje u decembru, januaru, što bi značilo uginuće cele košnice. Evo, ja sam došao da vidim do pčelinjaka kakva je situacija kod mene. Pa evo vidjet ću, evo baš na ovoj košnici. To je roj od ove godine, znači 2022. Evo, sad ću polako, samo neću da vadim ove ramove, ali evo čisto da vidim u stvari kakva je situacija u samoj košnici. Da li tu ima potrebe za nekom intervencijom ili ću jednostavno da sačekam tamo negde novembar mesec kada temperatura padne ispod 10 stepeni i kada budemo tretirali košnice protiv varoje, i nakon toga ubacit ću jednu pogaču, onu zimsku takozvanu, koja se nadam se koja će izdržati negdje tamo do februara meseca, pa onda ćemo polako da krenemo sa nekim polenskim pogačama i tako dalje. Evo da vidimo kakva je situacija u ovoj košnici. Ja ću polako samo da podignem. Kao što vidite, pčele su dosta mirne. Vidi se med, vidite kako ima venac. Ovo su centralni, znači, delovi. Koliko vidim i ovdje, jedno koliko vi vidite ovdje, isto ima meda. Koliko vidim i ovdje ima meda. Dole. Možda vidite polako. Oni su se već skupili, znači, u tom centralnom delu. Evo, kao što vidite, pretpostavljam da nema više legla. Ja ne vidim sad dobro, ali nadam se da se vidi na snimku. Evo, to je to. Ja mislim da je ova košnica, da je ovo društvo spremno za zimu, da nije mnogo istrošilo hrane, ali u svakom slučaju ja ću ovoj košnici, u stvari ovom društvu, znači u novembru mjesecu za nekih otprilike mjesec dana, da dodam jednu pogaču, kako bi jednostavno obezbedili do početka februara mjeseca, tamo sredinom februara. Samo da vidim da sam sve pretvorio, jesu. Ja sam pregledao ove druge košnice, sve su, znači, košnice isto ovako kao i ova. Mislim da nema potrebe za nekom intervencijom. Ali dobro, ja se nadam da će sve da bude ok. Ja sam prošle godine, kao što znate, ako pratite moj kanal, znate da sam imao problem sa jednom košnicom. Da je sve bilo u redu do januara mjeseca i jednostavno u februaru mjesecu sve pčele su bile izginule. Tako da, znači, bukvalno, ne znam, ali još uvijek ne znam razlog. Ja se nadam da će ovdje da bude sve ok, da će ove male vrednice da izdrže ovu zimu. Nadam se da ova zima neće da bude opasna. Vidim da takve su i neke prognoze da će da bude kao prošlogodišnja, što je onda ok. I tako, hvala vam još jednom. Evo, opa, pogledajte ose u ovom. Uspjeli su da izbace, svaka na čast. Opasne, svaka čast. Ništa, dragi prijatelji, hvala vam još jednom što pratite moj kanal, što komentarišete moje videoklipove. Vi znate da sam ja totalni amater i totalni početnik u pčelarenju i svaki vaš komentar, i dobar i loš, mi mnogo znači, jer ja pre svega želim da naučim
ovo pčelarstvo, ovo pčelarenje. Nisu mi bitne količine meda u ovom trenutku, da će to da bude 3 kila, 5 kila ili 100 kila, to mi još nije bitno. Hvala vam još jednom što pratite moj kanal i vidimo se u novembru mjesecu kada budem došao ovde da tretiram ove košnice protiv varoje. Hvala još jednom i sve najbolje vam želim. Prijatno!